مسكن يا ذات جمال يا بكر اليمن وتراب شمسة خوش مسكن الليلية بما شقا سوريا وقاسب دنا قبر كج قد ديا تمام ركاب يا دما سوريا قد سور وقاسب منه إيرو سيرو سي شما تقرم قرا قال قماندان کی شہر کی سلام کھتی کی سوار پر عطا مسلم نے تذکرم تبیش کر دنیا بقدار دایت استمن البازار دیار کر ثمان کے راجنا تذکرم سوار کی سوابیہ در جامعہ احمد خلی رو سیرو سے شما کرم کے لو سورہ بلنصر دے سنن لے لے آیت مکران نکرانی لے خردانه دي تقال خزانه صاحب حلب اقنا قطرانه دي دبانه ورموزانه شو جلانه كل فرقانه درد بي درمانه تكل جان بدن میرے مسلمان دل المزه کور بھی گس میں قاد عمل رسول کے بازار شروع کے دخیل بازار خانه دي سبب سونی ذات سبب تر جان کے جان لے علي يا خير قنطر یاد ربنا بشمال یا بجر من ذراقن ذراق القنطر ہزار حزمال دے داب دفتر کمی شاہ کمی قائی کی خبردان صلاقری سان ساتے واجقران دران برائی کوئی جاتی جاقران لسرکت دل پر اللہ قسمرہ قضے محبوبیں کلشان سرکان قضے میں آسو زیر سرہ نعم من قد قاتل سر الله وطلي بيجي من سلام قلم ظالم قاتل خبره سنگ برے میں کاغذ دفتر تے خاتمہ کی دولت مال خراب نہ قبر کر لگا نہیں تے مول دے دولت ابن سعد نے سامنے تواب سر لیں گے جنہیں کل ما جابر حد زمان تک وارا رسل گلی گادن گوتن خوش افراد گوتن تشکل خرسن فساد شیطان خسرنا گوت جا بلان کسی لا دیوان کسی شاہ بردان دفن لا کوئی شکی پیرا یعنی کشنا تیانی بردان و دامام نہیں حلا راغ میں دینا لنگا خدا جود سونے دے دسنا دروازی عادت بحرام من خین خالق عالم رب جوري كذا من يكون المبسين قوتنا ويكون من بيدم قدار قاتل خلنا دير بعد نكشنا اگر قوتنا وشي دابنا من بيدم كشبراي دابنا اگر قوتنا بخشونا من دابنا من بيدم بعد ما يكون يا سبب بداي کے مددنا لے لے آیت مکرام نگران لے لكنا قربان جگہ تجان ساج حلب قرا قطران بزبان اور بوزان شجلان بلا فرگران در بے درمان دیکھے جان بدن میرے مسلمان دل میں دے کھول بھی گیس میں قاضی ہمیں بڑے سرگے بازار سرگے دخیر بازار خلجی سبب سونی دا سبب تر جان گے جامل علی